La aban kutno kalinti jong Gianni Infantino como presiden jong ka FIFA. Da kajing berngem ting jong ka UEFA. Namar ba ka UEFA kala dawa pau Gianni Infantino udeban resign no como presiden jong ka FIFA. Bat ladau Gianni Infantino kentaj ban le kata ka UEFA kan le sendon da ka vote of no confidence persya yau ban weng no sendon yau nak office jong ka FIFA como presiden. Ha ka baka Spain baka Portugal kiba deiru ki host countries nagam ta ka FIFA World Cup usnam arjar laiphau kila berngemru wat ban boycott ya ka FIFA World Cup utai usnam bat lada kinaki art leki host countries kin withdraw no lane kin weng no bana simbenta ka FIFA World Cup usnam arjar laiphau ka ban japat ya kan ke World Cup. Kumta ka UEFA menta kladawa kerke bau presiden jeng ke FIFA katau Gianni Infantino depan resign no naka syuki kubu presiden jong ke FIFA. Namar nalor ki kato kan trigi pon ki bala ajemut da presiden jeng ke FIFA katau Gianni Infantino. Ndreki art ligi pon ki art ligi mat ki bal sngo persya da ka UEFA bat bun ki wepat ki federation. Kajing ajing mut jung presiden ka FIFA Gianni Infantino ban kentu biang ye ki tim na ka live ho arteli ki tim syakah ndribu saw teli ki tim ha ka FIFA World Cup. Ha ka ya kene kajing ajing mut jung presiden ka FIFA Gianni Infantino la persya da bun teli ki federation. Da ka bakila ajing mut bat kila kamru ba kajing kentu lane kajing bu bun teli pat ki tim ha ka FIFA World Cup syadu kah ndrup sal tigi tim kan penhirdor no penban ya ke jinglong jong ka FIFA World Cup ha kan ke competition ke ba hetam ha ke pertai bat ka weiru ka samati ke jing namar du ndrup sal tigi tim na ki ndrup sal tigi ri kum taru kan samat jing ki hus countries ban penbit penbiang ya ki ndrup sal tigi tim. Kum taya kene kejing ajing mut lane kejing temu jong Gianni Infantino ban kentu biang ya kitim na kelai po artli syakin rup saw teli kitim la sngo persya da bun teli ki federation. Kum ta kene ketika we ka pon ka we ka mat kepala mi kejing persya na ki football federation ki baper Henry ka we pat ka pon ka we ka mat kepala penlong sendon ya ka UEFA ban berngem boykot sendon ya FIFA World Cup usnam arjar laiphau kadai namar bau Gianni Infantino como presiden jeng FIFA ulat temu ban dino segi private company ya ki kato kedeteli ki investment fund jong ke FIFA kumta kane ke jing temu jong Gianni Infantino ban pli kalat kelenti ban ailat ya ki private company ha ka FIFA World Cup kala penlong ya ki bun teliki federation ban sengu persya kamtam ka UEFA. Ha ka baka jingkeno kalami iru da ka boong baka FIFA kam dai kata ka benta pahapan di segi private company. Namar ka FIFA World Cup kadai ka World Cup ka football ka ba koridor tam ha ka pertai ka ba omdon kam bandi segi private company. Kumta menta ka UEFA kala dawa sendon bau presiden jong ka FIFA katau Gianni Infantino deban resign no kubu presiden. Bata da umlek kumta ka UEFA kan penlong sendon da ka vote of no confidence. Kata kamut ka jing bom syani isu yau presiden jong ka FIFA yau Gianni Infantino. Kumta hadin balakut no kaneka World Cup arajar arpun riu hagba menta klami isa kaneka wepat ka huri-hura imat baka kerdan lane ka kam jong Gianni Infantino kubu presiden jong ka FIFA kan sakudno ha kini kisngi ki banwan ku blesibon.